Lijep pozdrav, dragi gledatelji YouTube kanala Dobra vijest. Danas sa vama želim da podijelim jedan zanimljiv događaj iz Novog Zavjeta, iz Evanđelja. Zanimljiv zbog nekoliko stvari. Zanimljiv je jer je opisan samo u Evanđelju po Mateju. I kao što ćete vidjeti, govori o porezu, a znamo da je Matej bio poreznik. Možda je zato baš Mateju zapao za oko i Matej je odlučio da ga uvrsti u svoje evanđelje. Neobičan je zato što u njemu čitamo o nekim neobičnim stvarima i oko Isusa se uvijek dešavaju neobične stvari na koje nismo navikli i sa Isusom nikad nije dosadno. Također zato što ne vidimo ishod tog događaja, znači kao da priča nije ispričana do samoga kraja. Ali evo da vas ne držim u nedoumici o čemu se radi, pročitat ću vam. To je kratka priča, samo 3 stiha, nalazi se u Evanđelju po Mateju u 17. poglavlju, stihovi 24 do 27, 4 stiha, ne 3. Piše ovako: Kad stigoše u Kafarnaum, pristupiše k Petru pobirači hramskog poreza, te mu rekoše: Zar vaš učitelj ne plaća hramskog poreza? Plaća, odgovori. A kad uđe u kuću, Isus ga predusretne pitanjem: Što ti se čini, Šimune, od koga zemaljski kraljevi pobiraju carine ili poreze? Od svojih sinova ili od tuđih? Kad odgovori od tuđih, reče mu Isus: Dakle su sinovi oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, hajde na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi, te joj otvori usta, te ćeš naći stater. Uzmi ga i podaj im ga zame i zase. Ovdje imamo priču o hramskom porezu koji se tad zvao didrahma. Drahma je bio novac u to vrijeme. I dio znači dva na grčkom, znači dvodrahma. I taj iznos hramskog poreza po osobi godišnje je iznosio 2 drahme. Vidimo ovdje da su se vratili Isus i učenici u Kafarnaum i kaže: pristupiše k Petru, ubirače hramskog poreza. Petar je bio iz Kafarnauma. I sad pretpostavka je da je on bio kući i Isus je tu, kaže, kad on uđe u kuću, Isus je unutra, Petar je vani, dolaze ti ubirači poreza i postavljaju pitanje. Postavljaju ne baš prijateljsko pitanje, znači sama forma kako je pitanje postavljeno je negativna. Oni ne pitaju: plaća li vaš učitelj hramski porez? Nego oni pitaju: zar vaš učitelj ne plaća? Znači oni već znaju da Isus dotad nije platio hramski porez i došli su onako sa osudom, sa optužbom. I Petar, onako malo brzoplet, kakav je inače u to vrijeme bio, on skače i kaže: plaća, i nije ni pitao Isusa, nije ni razgovarao s njim, ali brzi je da odbrani svog učitelja. Tu njegovu crtu karaktera možemo vidjeti kad Isusa hapse, kad oni suče mače slugi Malku, odsječe uho, on je bio spreman da brani svog učitelja. I onda vidimo Petar, ovi vjerovatno odlaze, Petar se okreće, ulazi u kuću i Isus ga predusretne pitanjem. Da li je Isus čuo iznutra šta oni pričaju ili je Isus znao o čemu su razgovarali, ali Isus ga predusretne pitanjem i kaže: od koga zemaljski kraljevi naplaćuju poreze? Da li od sinova ili od drugih? U Izraelu u to vrijeme plaćale su se 2 vrste poreza. I jedan porez je bio rimski porez, hajmo ga nazvati državni porez, koji su ljudi morali plaćati caru. Taj porez je bio obavezan. Tu nije bilo hoćeš platiti, nećeš. Ako ga ne platiš, doće i uzet će ti. I drugi porez je bio ovaj hramski porez, koji je bio dobrovoljan. Njega su plaćali Židovi i zbog tog su bili i ponosni. Oni podržavaju svoju vjersku zajednicu s tim i to nije bio obavezan porez.
Danas imamo sličnu situaciju, imamo državne poreze, moramo platiti porez na platu, PDV za sve što kupimo i niko te ne pita hoćeš ili nećeš. To moraš platiti, ako ne platiš u problemu si. Ali imamo i dobrovoljne donacije koje ljudi daju crkvama, džamijama, vjerskim zajednicama i tako dalje. I čak, recimo, ja sam iz Hercegovine, ne znam za druge krajeve, ali znam da neke od tradicionalnih crkava imaju nešto što zovu blagoslov kuća i onda jednom godišnje idu po kućama i svećenik moli i blagoslovi tu kuću i ljudi daju donaciju kojom podržavaju rad crkve i čak je često iznos te donacije i propisan, znači zna se koliko trebaju dati. I slična situacija je i ovdje, znači ovdje se ne radi o državnom porezu, nego o hramskom porezu, znao se iznos 2 drahme, to ili jedna kovanica dvodrahma koja se zvala. I Isus kaže, sinovi ne plaćaju porez. Isus ovdje otkriva svoj identitet. Identitet Sina Božijeg ili člana trojstva. Mi kršćani vjerujemo u trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetog. I u ovom videu ne mogu ići u detalje i objasniti trojstvo ili pokušati objasniti ga, zato bi trebalo malo više vremena, ali potrudit ćemo se u drugim videima dati odgovor i na to pitanje. Ali Isus ovdje otkriva svoj identitet. On nije dužan da plati taj porez. I kaže, dakle, sinovi su oslobođeni, ali hajde da ih ne sablaznimo. I kaže Petru, ajde ti na more ili jezero, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi, te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Stater ili šekel je bio novčana jedinica, također kovanica koja je vrijedila 4 drahme, znači 2 dvodrahme. I kaže, uzmi ga i podaj im ga i za mene i za sebe. Vrlo interesantna uputa. Dakle, idi Petre na obalu jezera, baci udicu i prva riba koju uhvatiš imat će 4 drahme u ustima. Ne znam da li su neki od vas ribolovci, ja sam se nekad bavio ribolovom, lovio i pastrmku na Neretvi i ribe na moru, imam prijatelja koji su ribolovci. Još nikad nisam čuo da je neko ulovio ribu koja je imala novčić u ustima. I pazite ovdje, Isus mu daje vrlo šture upute. Ne kaže mu otiđi na to i to mjesto, u toliko sati, tad zabaci, stavio ovaj mamac. Kaže samo otiđi bilo gdje i prva riba koju uloviš imat će novac u ustima. To može biti samo Božje proviđenje. Dakle, samo Bog može takvo nešto učiniti. Staviti tačan iznos ribi u usta i da Petar baš tu ribu ulovi. Isus kaže, uzmi ga i podaj im ga za mene i za sebe. Isus ovdje, Isus koji je Sin Božji, koji ne mora platiti hramski porez, on plaća, ali plaća i za Petra. I to nam daje uvid ili predukus ili Isus ovim u neku ruku i proriče ono što će učiniti na križu, na krstu. On, Sin Božji, on jedini bez grijeha, nije morao umrijeti. Kazna za grijeh je smrt i kazna za grijeh je odvojenost od Boga. Isus nije morao kroz to proći jer je savršen i nikada nije sagriješen. On ovdje u ovoj priči o dvodrahmi plaća cijenu i za Petra. Na križu Isus je platio cijenu za mene i za tebe. Cijena za grijeh je smrt i odvojenost od Boga. Isus je umro, kako čitamo u Bibliji, na križu i sišao u podzemlje i odvojen od Oca bio. Ali onda 3. dana uskrsnuo, vratio se na nebo, na prijestolje nebesko i nama otvorio put na nebo. Zato što nas voli i ljubi. On je platio cijenu za nas.
Ovdje u priči ne vidimo ishod, ne vidimo da je Petar otišao, ulovio ribu, donio, platio. Priča ovdje završava, ali da bi bilo plaćeno i za Petra, Petar je to morao prihvatiti. Morao je poslušati Isusa, otići, uloviti ribu i prihvatiti taj dar. I tako i sa nama. Trebamo poslušati Boga, riječ Božju, riječ Božja nam kaže, ako hoćemo da budemo spašeni i da primimo taj milosni dar Božji, da trebamo prihvatiti Isusa za spasitelja i za Gospoda. Pokajati se za grijehe, prihvatiti ga i cijena je plaćena, grijesi će nam biti oprošteni. Evo, nek vas Bog blagoslovi i vidimo se opet uskoro.